vhonesa na u khathelaho mbilu na muthu wa funwa na u takalelwa nga vhanzhi vho-Moses Maluleke vhe vha thuntsha vhe hayani havho vhegeni mbili dzo fhiraho. Murahu wavho wa miṅwaha ya 18 ntokoto we a vha navho o huvhala musi ho thuntsha tshiwoni itsho, ene o fhedza maḓuvha a tshivhalo a tshi khou dzivhuluwa vhuongeloni. Zwa zwino ṅwana uyo u vho ṱudza musi a tshi tshimbila, zwine zwa tou vha vhadzi ḽa tshilonda tshe a tshi wana tshiwoni itsho. Vhana vho Maluleke vho itela tshumelo ya vhulamukanyi khuwelelo ya u vhona uri vhoṱhe vha shela mulenzhe kha bulayo iḽi ḽa tshiṱuhu vha khou fariwa vha ṋewa tshigwevho tshi vhavhaho. We just need justice. Famani ma kumela va nga dlaya papa a mutini wa vona. The government owes us charity. Charity ya kona hikuva va hi kumela people who are responsible for us to gather here today. Vha muta vha tenda uri hovho tshi nga kha ḓi vha na zwine zwa nga itwa u vhona uri vho-Maluleke vho tsireledzea. The hiding place which he was so safe when he was in, now it became a playground of these killers who drove or followed him until to his house, where he was shot in front of his children. To me, the incident or the activities that happened on the day, it is a clear undermining to the family itself. The perpetrators also undermine the family, the kids, and the village, and also goes beyond undermining the state, that there is nothing that the state can do to protect their own people. Mulangavunḓu wa Limpopo vho Mathabatha vho itela lushaka khuwelelo ya uri vha edze maitele a vhurangaphanḓa vho-Maluleke. Councillor Mos Maluleke, Big Mos, stood for service delivery and nothing less. Hence, Big Mos was referred to as the champion of development and service delivery. He wanted to take the municipality to greater heights. When this municipality was established a few years ago, there were many people who said that this municipality will never or will not be viable. Big Mos wanted to prove such critics wrong. Munna wa vhaṋe vho-Maluleke vha khou sia mufumakadzi na vhana vhaṋa.